tunai cha Indian gamsung Tamil Nadu gamsung timai ding ai zengin Joseph Vijay Thalapathy amain CM ahun ain tu tha tha ko na hin agamsung Indian songi ki khal na len ta aso in mi changten ani ni in akimu thei zengin ai ama masanga CM ho chun boldo tampi nei nan tin anaki do be se pon he jong le he chapa he film actor khat ahina ba mi min thang mi ngai sang mama khat ahina ba na athil bol ho hi chi mama jong he jing thoding ahi in ama hin politician ahung kai do na chung changa athil bol do dan le ho society din man tuni kho a innovate ka ade oi Christian ahi in mi her khat ahina ba na van noi her khat jong ahi tan a Christian hi to a kithanin ke manong ka ki thang at pi le jing na hi he chi hi Vijay hi siam hong kai do akonin agam sumi te ha sat dan ho avel hizingin ban bol te bolin mi ki thopi te aki thopin government le chuting ta le prime minister ho mu ki mu pi te aki mu pin ngi na abol jingin a politician hi na chuting ta agama dinga pan la na chu atang pon ani anen suna janin imo to mo en awale jin hi he chi pa hin ama asiam hong kai do ahin agam sunga drugs kham thei za chom ki zo ho number 1 in kham go na ban ahin bol ma sapenin negu chagu ki bol ho kham go na in bolin so ting ta le police ho jong alam lawa na tong ho mi thu mi di lang ama in akai do in ana to hai sa in lei ho jong mi tampi te in brit so jong lam hla na anei lo ho jong ha sata ho jong PM ho ko ma achin demand abolin hoi ta mi pi lam zot na thading simpi ding ti ho abolin chuting ta le adang dang jong ama in mi tampi lungsung tong khate na tampi atong dai mi tampi ke papin mi tampi jong thudi achoi ne alung hang le bini tu chunga imu do ke uchipam tile Tamil Nadu government is school ahung ke hon kit masanga hin private school zau sin government in aphal zat school fees chu notice bu na ata do su ke devin school ho zau se jong all that athani government hi chi rule ahin sim do na ji hi parents mi tam ta in fees chung changa complain aha bol ji hin aseina wa jan school in extra school fee ala jive government aseina school zau sen government in fee asim zat kalwa la be au male school gia chu ki khapi jing ding ban ki bolding hi is a rule hi parents on school fee azar ho phata he chen theina diule alam lova extra sum ki la be heta bo om lo na dinga ki bol hi ti ama in all that thakin hi aile hitya ani ne asima hin pu do na hen athudi hi apungtul jingin chuting ta ki til kho la jing ke ma yong ka vel jing ke news a ka pa cha in igam sung le nam sung wa hin lam kai khat thudi thuta choi hang san ta khat zong le igam sung hi a khial do zove ti hi ama hin hu a ko na hi e ho kuki society sung din mon ka vet ka hin le ka mu do ni a chang se in ama in ange a ki tho pi nan te lam adawa vai ahomin le agam sung chu athunei na chon ama chon abol do jing ni athunei ji achun aphalam abol jong la chi ding aselam abol la chi ding hi aji chu atu le tu athunei pe ni hi banga chu e ho kuki society sunga se do no ma chu thunei pen na inei ho hin thilsi abol jong le chi ma jing aji athunei pe ni thil pha bol jong la chi ma jing a hi ji in egam sung wa hin thunei chungnung vai hom ho in hiti hin bol le kalung ai hi chu piam e thunei na uchi na aphalama hin mang pot le hin egam sung hi na chang sa jong ka khial do zo ding hi ti ka sei do nam aji chu athunei pen tu pe na chu nang nei ti ita lang no me ne hi CM Vijay akuna jong ki mo do the chule ama en ban abol ho jong hi igam sung wa jong e ho jong tampi hi sim phat ding bol phat ding kamu do ne vesana school ho jong private school helang government school he jong le e ho school jong
Tamil Nadu gamsung sang ho zo kyo me school a jong house ho in tulai sumuna ding mai maya jong school neo chet khat aga sa wa government na ko na ja scheme adalwa school sim phan ading chapang sim do na ding ta sum tampi la ta san ta government sum api ho in sa na ding api ho chapang sim do na ahen pi ho mi tampin sim lo kalbar sum mop chon ja chom ane na a school la chu ani na khang tul dinga ki lom tan khang talo school chapang ho jong lawai che ozo jong pang nom lo ozong athalo he banga ki sim pi lo aman as income ding bo sa income ni bo ki gyal mi tampi mani tuni kho a private school hen lang government school a headmaster hen lang chuting tar staff hen lang ep hi jong le na tong ho zo si in jong hi chi ana he chi lo hen ti hi katip nom na oi principal du da lo na school chu iti khang to jong le iti min thang jong le ne gu cha gu na ai je in hi chu pathian ake pa poi mi te ke pa jong le pathian anom poi ti isu mel lo deu mi te ke pa jong le pathian anom pon pathian nuk lo na chu kum zakhat min thang jong le akum jani chana jong le hung thadai the na la hi pathian ke pa lo noi pathian amo vet poi iti chan chi jong ti isu mel lo deu a staff for jing jong principal pa khot nu ya hina win na te hi jong le principal pa sanga thilpha bolthei aching athem jong na thei the o hin hi chi za hi staff hat hi na jong student ho ngai lu ding ila lo se bui pi loading class ha imut loading ai mu e akhati iti naw hi pon a bol jong ji thoi imut loading phati ke cha class la ding ila lo se bui pi loading phati ke cha lesson chapter phati ke cha notes hoi ta bolding ai chapang khat hin khu sim do ding ka hin ti hi na ki gel ngai oza hon jong oza hin igel ding hi le kha hil tinga le student ho hi amin mai ma hil da na gel loading van noi pumpi sim ka hi ti hi igel ngai aji chu nang na student nu chu IAS officer alovale CM prime minister alovale president jat chum jong athip na chi na ahin man cha hung hi the ama chan van noi mi te ahin po te nga hi le nangin ama chu van noi sim da bang na hi ti isi don ichai igel ne lo doi that sa na in to in van noi pu chu Donald Trump te taw hi de ama anew la ya chu school anakai a school kai na ozo chu Donald Trump in jong ahen na chi no chu ai man cha hong khang to che cha to ai van noi pu pangai ama ho he chi ama ozo ho chu Donald Trump he tu a hi chat agei ta na chu avan noi alovale athil bol cho lo theng uti nai hi chi za chu tu ni kha private school government school he jong le thalo se bui pi ding hi lo so ting ta le sum le pai agwa bo ne le cha se bui pi ding hi lo ke ma hi van noi sim hoi ding van noi sim ka hi chapang hin kho sim ka hi ti hi igel li oi so ting ta le school lama chon na ke uitin adang hongwa lu ke lo hen for example benga na tong ho jong kita na ai le wale hitabang sumla paila na tong hi jewa chun zon na lunggel phat lo jat chom ikop naw jong thei hitabang ho jong hi ichi the nga yen chuting ta le ele wale restaurant ke poi mall thupi ta ke pon office dang ke poi hoi lai jong le na tong ho zo se jong government a kun na thil ho zo siong kle sa thelo ki ta le ki thunun ta ki se ngai ta na ito hom jing di wai tu lai in wang igam sung wa hin hi ti chut idei sa wang win hi ta chan thil pha wang igam sung wa pon a le jengin he chiam thailo ho hi siam vision abol bang igam sung wa hin ban bol thei punishment pi thei iam khat lo thei hi ke lo hen lang beng na tonga akisu lo hong kai do thiam I lo thiam private school government nga na tong ho akisu lo hong kai do thiam iam khat lo thiam ki bol chat hen lang agilo ho chu ki bol chat hen lang iam khat ki lo chat hen lang hitabang igam sung wa lam kai hi ki sep do the hen lang hi le ti hi kalung chim sunga aging jing ni igam sung le inam sung khan to na ding ki ti hi thudi thu ta le vai hom ho abo kinga ma hin
hi chi vai hom ho chon pathin ado jing wale hi cha ko na chu lolin na pachan na ki khial na the hi ti ita lang no hin kuki society sungjong midang gamdang akhan to bangin khang to te te hen ti itaw naw khat hi